yakwa twede ampanyankopon nim ekobo mpaye eda nyankopon ase bonhwa so pa ode ahwe o man Ghana yeso ena efi na basa kase a eda so akita yemu ebo modern asampejo man e de hye ne nsa na Ghana mampeni yempapa John Dra mani mama de sam tu dwa kirem sei sese yi de wiase amansan hoto wo ka oman ba ko ne sikasem ekon kan pa wa ban atotona mapa de a na ye Ghana mampeni vi sei sikasem ekon kan pa e de momen DC Edema Mansia West Eden Sama Tuja HM some more Mukabia wom ewa ya baton pesane so emomodian kom humbom sane ebe betimi aboa na mpuntujuma etimi akoso na ye de ne be kire mu ewa magana ma shebadwa fie na meka sai ma shebadwane Edema de hyiam wanom ewo weja gbawe abaton pesua so yonum nyamfo Ahmed Ijali Sharp Ahmed openi ya kase kire mi sai ene wanwa pi sendrada ena no dwade twam insu ato ayira fa Ghana de hye nipa na wu todo na nso nya ba bi mfe tinu na Ghana man ye mampeni ekwagina simpie so edi asasere sere se okoda nyankopon ase asemi ni hu agire ne pa MTN Ghana Foundation at the 20,000 Ghana cedis at the boa chimta for whom kind afasheno na openi pon na yakofale bai odokura ye nso ena wada adwumaku a ye befa ne say Amagashi Herbal and Spiritual Center Apostle Dr. Samuel Amagashi den smart dwe kirimi say ensu eto a eyirifa de hye wankra premantam no sembo no meyamfa mo manga na de hye nkuto titiru pa no eyo manga na mpenimfo no wono mo otumi a sese o mo hwe na mra eye adwuma wono mo ho kwan mato ye nkyem eto o man Exbo na koya adoye kese e de ama basic school se wo achim tachiman e wa bra wo di ni 37th birthday ensam no pina na kan aboa no bese mo se awia pem to be kase wo dialo ha ne nsia e chiripo enkran kase fidie so na ye ka mo se e wo banga nam sesi aye wo no dwumade bia wudi a wo behia mfidie meche live band no e ya dwumako ba ko pe na se wo to nsa de frɛ wo no mesrew se wo ba moden a edi dwumade a behia mfidie na wan to nsa fan from de se be won saka poma na so wanwam che se na wabaka gukwa mesrew adwumako yi e de da wo no so e ye fair group band tie ne ye e ye fair group band wo no pe ena betumi aboa na ho hye mudie sonko no etimesipi na sita ebia wo ya wedding eye na ba fi anam eno achi ebia wo da na aba so birthday parties ahodo mesra monto monsa emfanfre ho nom ebia na wo ya graduation wako school awie opon ho akwetena fi akọbọ adwumaden asomomen anase ebia mekese no adwuma bi na wasua wi apon ho a inhyamude kese tesa no bomode apaprekiri wo behia mfidie to nsa frɛ wo nom eno achi nsore nhyamude ahodo behia love band wase dwumadie bia mfidie besu asere mesere mo monfa ne nyina da enkwada fair group band na yemfide na ye papa na de entia sesa woto nsa e de frɛ eye fair group band no enie medafo yin oba ya akate a ye wo quality sound mfidie no hote papa bi nti woto nsa frɛ mo kada e de sa sorowa ofa anyonko akata kro enka soro da eno wachi nso professional instrumentalist ye ba dwumadia sɛ yengwe ahuma ni masiem efisa ye no nwum bia ni moto enwum nsem bia ni moto mfidie nso ni mbo papa bi ayere pa ye bono nya de keto akra yasanso a quality instrument entiama bɔ hwene wo dwumedi ase yebɛbɔ mpa mo hu say yes yato yebo ase asomosompa ope achi akwanya ya watema committee 22 bagroso inside ho no ma ene ebutum ya ho matrofo ni nim 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741 0541 149 741 Menkan funsu papa FM ma unsu a wono ma ni pedua no etimi bo adwuma ye na obi anso agye atum FDM mpo agye atum se eye enu ntini se wo pensu papa de no a ene Lumba supa nsuo no obankan bupni mantem hanoma ye wo so distributors bebre na emom se open dodo eto aton de afrempanifo wo 0549 889 and 0549 436 akenkanfo banu a yese nkonwa ebesem awie no edi a meje so ayo wofa ose ade ayo de wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ene bantwere bonana atafrija benem wofa aseba Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ye pa ye de kase bo no ekire mankasa ebesem na sa na no me wofa ase rose gold usidi ye kase bo no eye de bad dia wadama eba na nsempatie amamu nsem dia kase ye bo de hinta nyina aha ne pa ho ntama DLFM 106.9 kase ye bo no nie aha ne nyina ye tie DL News.
yamamo akwaba afitumrika ne hia yen ewo Facebook ana afi YouTube wo ba bomodi ansa wo be like wo comment wi na wa share na kasebon ho mfuni ahoto no yemfa ensamo awiei ya sha kasebon ase e de free Ghana mampanin yem papa beremo boada John Dramani Mahama na endrada na yeda pona ba ko man yayi esi ho no mo sei Nyankopɔ ya adom na bosom akoto kwa awie ya ede di kan bosom na hyese no oman Ghana eisi honom eye da konkron kra ede bompaye ede da twede ampa Nyankopɔn ase wanhwa so pa ode ahwe oman Ghana so eno achi nso no ye bo moden epegya oman ede kwa twede ampa Nyankopɔn nim sebe Nyankopɔn be kwaso ama ne nsa ye duru oman so na to ye nkyem akoto ene ne mama ye honhom niama ni pefra ni ho be kwa ti oman no Nyankopɔn ama no apare oman Ghana de dwumadi etodwa endrada no nyasem kuma na omenyi twetwehuro empenifo ka biewom asoafo abemu mpenifo no mosom omen asofo mpenifo akoto wonom wo kristosumu muslimimfo mpenifo pina kwehia mu ananyasem kuma kra na na Ghana mampeni ya papa Dwan Dramani Bahama ekirem sei yamfa nto Ghana fo anim sei yeda twede ampon Nyankopɔn so nse podia agu ama oman no na ofa sa kwanya no so eden smart Ghana fo anim sei sei opa bi man mu a oman ba ko a ne mbodembo ekonkan efa ne sikasem ho a na eyoman Ghana efri say empenifo tenase oho ahodo a yefam wo manyim Ghana mampeni ekirem say emini be atwam Ghana sikasem ebeye nkontebe tete pansam kram nanso nam gyehyepa na mamuo pa hyehyeye a na ban ane ne mpenifo de gu akwam na bo amene Ghana sikasem ebibrem ha se nyina eno ne di kan kram Ghana mampeni say to dwamra National Day of Prayer and Thanksgiving. Jumade todwa ewo omanyim na afi jumade ni yasem kuma Muslim fokoye yene yanom Muslimin fo na afi nso yene yanom Kristofo nyina kobi kwota o mampeni achi bomode de Yankopɔn Ghana mampeni ade nsem de todwa o mampeni kirem sei de enti ne Ghana fo hu nsakere wo sikasem ho nyina ne sei aka na behwe na Ghana cedi ene $1 no na nkonkan yo utuma sika no na Ghana die no na $, atumi ache Ghana sika na to form papa no sum left and right esa twa no kotu na esa Ghana sika sem na ye kuntebe kram nanso na nsen o kirem a discipline pam na ba mu mpenimfo ene osoafo ohwe o Ghana sika sem so Dr. Kasara atoba force ne mapa wo maye ne nkonja o mayi no enya de keto akram o mu dinsi ye ne nkete na bo mene Ghana sika sem etimi akonka nin Ghana mampeni ekirem sei sese ye kese bibrem ha sei nyina Ghana sikasem yade a ekonkan na nse wo hwe ntokwa kase a ekoso Middle East eye Iran man no ene US man ntem a ye poman ba kwa moboa na ye nsaka fa ho wo mayimu a na Iran man ka ho nanso ntokwa ne nyina chi no Ghana me yabɔ no ho mɔden sikasem ene esikasem edesoa ejana naso Ghana man pene ekirim sei Nyankopɔn atom eka ho pa na esikasem yi egusu a ekonanim ene wachi nso Oda baso body kese pa de ma na memwo ne mperifo amota na chefi sanye chepam no gwakwam na bo mene Ghana sikasem etimi akonka ne o mampeni nsem nkyeremu no enie. As we give thanks today, let's do so with humility. God has been good to us this past year. He has guided our steps and granted us the wisdom and courage required to turn this economy around. Today, Ghana's economy is recognized as one of the best performing in Africa. Even in the face of the conflict in the Middle East, our economy has demonstrated remarkable resilience, and Ghanaians have been spared the effects of the external shocks occasioned by that war. The decisions required to restore the economy were neither easy nor popular. They demanded sacrifice, discipline, and patience. But by the grace of the Almighty Allah, together with the prudent economic management and the resilience of the Ghanaian people, Ghana has turned the corner. Inflation has declined significantly. Our currency, the cedi, has regained stability. Our debt has reduced. Our international reserves have improved. Investor confidence has strengthened, and opportunities for growth are steadily returning. But these achievements are not an end in themselves. They represent renewed hope for businesses, greater confidence among investors, and a stronger foundation on which we can create jobs, expand opportunities, and improve the quality of life of our people. And no wachi na Ghana man peni chirim ze ne nkwamodie no ensanye pina wo hontia ma no kwan
na ompere ne minim enkyere Ghana fo na omampani to an kasa so no kyerɛ mi sɛ wo hwɛ oman Ghana asomdwe pa yɛnya na oman Ghana mu no yade a ɛkɔ nka ne pam na mo bɛsrɛ wo manyim aka nifo titire ne mo a mo som wo man ɔsrɛ mo ada sɛ yɛka sɛ obi yɛ kanini a ɔne yɛ nipa a ɔwɔtu ho akyɛ honhom na ɔbrɛ ne ho ase na ɔno brɛ na ɔmama ediye na ɔmama no edide yɛka sɛ bɛsom a ɛno nkyerɛ sɛ bɛda ka mu na waninje na sresere si adampɛtenam na Ghana ni a wosom no no ɔno momni oni awreho ɔkyerɛ mu a yɛnya saa na yɛka ne sɛ kaniem enti ɔbɛsrɛ na ba mufo na ɔma Ghana nipa bi a wosom sɛ ɔma mɔden som ahobrasie mu ɛno akyi nso pro ne kankan yade a ɛkwitia Ghana pa ɛma ɔman de biada ɛto a Ghana fo ade hye yɛ adwuma ɛtete sikasɛm so ɛde bo ɔman puntu no enipa ketua bi na atena so adi a Ghana de yɛnkɔ yanim yɛyɛ nkɔ besie man enti ɔbɛsrɛ saa ahomufin no pro ne kankan kwakribo ne bɛka ne sɛ corruption no ɔmunyai kram ɔmampani kyerem sɛ ɔmankyerɛ ɛyɛ ɔman mu nyina nka mo biasa de sɛ Ghana bɛkɔ ne puntudwuma kɔso ɔman yi mu a baakofo nsa katanyamye ne gise nyina de ho bom to ɔbɛsrɛ ɔman yɛ nyina yɛ ntaa n'akyi ne yɛ nyina sɛ suba ne yɛmɔ ne yɛyɛ nyame yɛ atom no bia na sɛ de Ghana man sɛ de ehunu no sɛ kyerɛ bɛbɔ ɔman yi. Indeed, Allah will not change the condition of a people unless they change what is within themselves. And that is Surah Ar-Rad 13:11. So Allah will not change our condition unless we change the conditions within ourselves. It means we must change our values and make sure that we maintain the right values. These words challenge every one of us to become agents of positive change. The government has its responsibilities, but citizens also have responsibilities. Together, we must reject corruption, protect public resources, respect the law, and serve our communities faithfully. National transformation is a shared responsibility, and leadership is a sacred trust. My brothers and teachers, Islam teaches us that leadership is an amana, a sacred trust, and the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, reminded us that each of us is a shepherd and each one is responsible for his flock. This principle applies to every level of society, whether one serves as president, a minister, an imam, a teacher, a farmer, a trader, entrepreneur, police officer, or civil servant. Every role carries responsibility. Na ne krakra mo no ena Ghana mampeni yem papa John Dramani Mahama say ohwe o man Ghana yemodembo titiriw efa somdwe ho yade a ekon kan pam ohwe esoma hodo akase mienu wo manyim eye nkremosom ene Kristo som na nkitangude mapande yentem ne yade so ani madabiada ede asomdwe mapa ebo manyim wokɔ amama hodo bi so manya ne sakra enkramofo ne ya Kristofo nka sanse na Kristofo ne nkramofo nka nanso ba omayi mu a enkramofo ye nhwemu a Kristofo kobi na nyina ye de sede kama na ye kɔ anim omogitum sɛ Yankopɔn ye ba akopɛ sanse na Kristofo edi nhwemu a nkramofo kobi sanche hyepa no ye nyina ye ntakyire ne mo afise bɛboa momen ya kɔ anim yitimu ene papamu yade a emo ma kyekere kura. My fellow Ghanaians, our ambition is not simply to recover from economic difficulty. Our ambition is to build a prosperous, inclusive, innovative, and a just Ghana. A Ghana where every young person has the opportunity to develop their talents. A Ghana where farmers, workers, entrepreneurs, and professionals can realize their full potential. A Ghana where opportunity is determined not by one's background, but by one's efforts and one's ability. As government continues to implement programs to expand employment, strengthen healthcare, modernize agriculture, improve education, accelerate industrialization, and deepen the 24-hour economy initiative, we invite every Ghanaian to be an active partner in national development. No government can build this nation alone. Eni a woti ye aya Ghana mampeni John Dramani Mahama.
Yantua Kasiabone so na district chief executive at the Mansia West, a union for Prince Menu Morris. I catch a young woman could be a woman, some come home, no money assembly in central government, no any Juma. Sanya Bayan Puntu Juma Munso Muhia, I want Batam one or Munsa Ebetime Aka. No, the semi edit to Ja Ewa National Day of Prayer and Fasting 2026. Ekoso Ewa Manso Enquanta and a DCE. Ede niema Adjoa Assembly no enya ede etu dwa na ochemu so oba disuema ade ombo omode atimi si classroom blocks ahodo ede match school for no sanso ana teachers quarters cheche for no so no ebetimi ademu no chema sa project we etimi aboa amohawa na no ewon potem honum sa cheche for so moments ninim no ade omunya baabi inform tintu na timi aboa wom amasa ha ni nyina no matimi asia no Sanso ana okasa ede afa pomude hu na ochemu se ade omutimi esi chips compound won potem ahodo no so mens ninim se na ebe beboa na pomude hu semso no etimi akoso ye na dwumade na ade assembly staff sanso na hoban bokuo ni bi ekopie mu ho no mahemfo amanyoko ni mpanifo ene asori mpanifo schoolfo ene anamusifo bebre na ebo omodea se dwumade na betimi akoso Mafofi pa pedi esi amanfo amanso nkodi esi nkran no me ayi nim se na ehu die but na mestela odi ho fofi emma sebi ye ne bi anhye da anye da anto mangana tina ese o man ni nyina no bi hia na sebi ye de aseda kese pa ma twodi amponyankopom oh ne hweso pa ne de mamba odi amagana manyina and the message nyina ne se yenkoso kan ho because sebi empanyifo ka sebi se praye wi ba ko ebu o ka bo manye de timpuntu beba dise nyina etime ka ho bom na ye ta aban na oteso na ede echi na ye ka se yenko nyina ya bom sebi de ye bae no his excellency ni so ade hu ye fe bi legacy project anu ye dwumadi abandada no start ya wanwi okoma nso sama ye o 6 unit classroom block e wo oko atobrekum na ye wo I mean 4 number teachers quarters bako atobrekum bako hia kose bako ye friend saying mosia so na bako asarikum enu nyina beba mabon bodia commissioner ye de ama teachers na omu ewu school sense mo bi oba manso abori die RC primary school you see 6 unit teachers quarters oko atobrekum ye see 3 unit teachers quarters and adwuma ye see 3 unit teachers quarters oba chenchena senso na abandada na CKG block bi ho na omunwie eno so yabo modern a commissioner ye de ama sabi teacher for ne additional for no mu oba manso sintre so DLFM classroom block KG classroom block so ye de on ti school sem no de ya de na wo hwe ya resanse mu a eno so yabo modern asi chip compound bako asarikum na bako akokum Enwechi anonyonya for Prince Menu Morris ebo mo amuka bi ewo mabaso se omatimi aso masese ne be ya niam ahodo betimi aye nyina no ebetimi akoso ye ne sanse omonso eso masunti no eye krono ba ahodo na ekoso ewo mensini nim no eso etimi ate ye mra na ye ba na ekomuka anasa amrobi ade na ekoso manso apa enso ye ba na bandada no asi divisional quarters na omunwie enso ye ba ye de ahodi ahim awie a ne na okase ya police division commander ene na panfo wa omuba adwuma omuba no mini obedi dance say amasa bi akomuka anasa amrobi no aya ade ekofom pa because this is the first time a whole year yan recording any amrobi awo ya kwanso ne nyina gina assembly yan modern boy yebo because ya commission wie no na se bi fidi anasa ka akom de na no so ho akona kakra assembly ni boy on board to pick up two I ba command district police command and ba consumer divisional commander omudi patrols e o yakwa say be ya am road no be ya dia say be ya 10 of the past DLFM 106.9 Eni ya uti ye district chief executive at the Mansia West a for Prince Menu Morris na manibo yen sem choni samo for ibuaten ana de besom yen yantoa kasebone so na yemfiri asante mantem yentinsim ewon kran pompure mantem na domkuma ewo maiga na mahye badwafie wonu madwapa na wonu mu baako e mahye badwane de ma de hia wanom ewo weja gbawe abato mpesu asom onu kra mahye badwafie no ye second deputy minority whip wonu minyamfo Jali Ahmed Sharp wakasa jiremu say ana no dwade twami ana nsubra ne to ye je o man Ghana boss a adehye wanka bo premantem enso na hwem wo bra kokra akwa man fie etu wonom asa omagya pade ena ahyanya ekro enya dewa amanfo atan abuagum ene wachi nipa pina na omokra afiri wonom nsem
Sammy yakese nipa ne bia yira yentumi ehu no machira kwan na okoda kwasore ya endoada okohwe ya Ghana mampeni yempapa John Dramani Mahama aboaboa oman Ghana asofo mpenimfo no kebie wuma no akwakwahia ekiremu am National Day of Prayer and Thanksgiving Service ana wo kire me say ede na yehuni enti nso atumi ato ama na Ghana manya boss titiru ne nkrabu premantemu emma nipa nya ba bi mfane terento enipa egu na omampeni akofa wiemhia akofa wiem abomade akọ aproba wie abomade akotu pada egu ne tirim fita akwahya ntade fita sakato na wono makotwa hyiam eda nyankopon ase ewa mra enipa enya ba bi mfane terento ma nipa ma ewum oniminyamfo jaru amede kirem sei ade a Ghana mampeni ada na die no ekirem sei omampeni ehu botano fakran fanhim Ghana fo edi ya wentesa anya hwimpo no enkasa na motoi enkomampeni tu sheda enkenya ya nam ya wobre bia ne nadeye ebre we ya hohahia bra oman Ghana akonso hwe ne tebia a etesa mu anka omampeni hwe animu sei enka besi fom na wabo apra nyina wie no hyehye pa be na de gu akoma boa Ghana na ade hwe mo ho aka adwam wo mo ho anha wonom na omampeni atumi akwaboa bo asofo ano ma modea kotonyom atwa mo na ase asa aseresere sa wie na Ghana fo bobradia sane muntu Ghana mampeni atui emomen opani kirem sei o man kekere sei ye ka wono manka yebeka so mo ben Yankopon podi na nka ya brofin na se kosi broni ne hyehye pa obeye no ontena honom kobọ ho mpa ye da nanso o man Ghana de ye bọ mpa ya twa Yankopon nim so mfiri soro emetu su irase mayen o kirem a obetere Ghana mampeni sane muntu awatu ni yade a emomen omfa mpa bosam no to nchen ne ma bebo na Ghana insuyire na tu atwa na o man yakwana nimu na no ne hia. The mediocrity in Ghana is just too much. The fact that we always want to believe that we are Christians or Muslims or whatever religious groups we find ourselves. When there are critical issues staring us in the face and we don't take the right steps to deal with those issues. I mean, I hear the president was dancing. This morning I had gone to visit flood victims already. In fact, 2 homes that the people lost their lives. 2 women. One, the ambulance couldn't pick the woman because the ambulance just couldn't access the home. The second one, a 65-year-old woman, just because the home was submerged. And then the president is standing here and dancing. Dancing for what? And then when he even had the opportunity to visit the Ghanaian people, he was in a helicopter, and he was watching them. Watching them for what? What kind of resolution? He was the same person that set up the anti-flood, task force. And he was headed by Stan Dobe. Really, when the Minister of Interior is even supposed to be the one chairing such a committee. I mean, the video case is too much. We are always messing up with the minds of the Ghanaian people. Every time settings, every now and then settings. An issue will come up before you see that, we are going to give you 300 million and 150 million is going to be for preventive measures and 150 million for victims. How are you even going to deal with it? And how sure are we that those monies will even get to the people we are talking about? Maybe we should stop Okman again being here. So that's why he came giving thanks. And you heard the man who talked about the one who said he's a pastor and he was able to slaughter 32 cows for the NDC. Na ne kwa mu no numinyamfo Ahmed Jerry Sharp echirema ensem bi ha ne pa na ne nyina ne se emra na MPP amanyokro no wa bamu no NDC amanyokro ma Ghana fo nyanya ntiase se MPP fo to galamsey asai o man Ghana yensu atwa ye ho ahia emomen akwa hunyahia mu pa na ochirema Ghana mampani baye enam galamsey ho hyehye nti na soafo ne nimpa bi ekwanya nkwanhia awo boase akurufuom kwanso ne nyina ya galamsey nsensem ya papim samiri hyehye pa be na ban ya aboma galamsey no yatu ase ne o mampani akwati gold board na ode sam gyamfia kwatena honom ne papa yi okọ ne nansen utumu se wet papa ni bia kesesika ba fie na funu nyina tom aboma so se yam ena Ghana man ebre okirema ensu ayiri fa dodo yi galamsey nsem yi ka ho ntemampani obasere na da enipa wu galamsey mu ma nipa pi na hwere omonkwa galamsey sensem no mampani hu sensem na kwoti sen o mampani nyina na so no moa na galamsey You've had your ministers of state who had to lose their lives just because they were going to deal with an issue of Galamsey. We thought that was going to bring this government to its notice to the extent that they were going to take serious and critical look at Galamsey. What is happening to Galamsey? It's become unprecedented. Everywhere you pass, there is Galamsey. And then you come and see people. Sammy Jemfi today, he will do his father-in-law or whatever's funeral in the splashy manner, profligate manner. And then we still don't see the need to stop all of this. Then when
When people die, then you come and say you are doing Thanksgiving. I mean, what's this? How long has President Mahama been president? How long has he been vice president? We should stop this kind of cheap politics. How long has he been? He's the most experienced person as we speak right now. When it has to do with leadership in this country, he had the mandate of the people. He was vice president. He was president. And then we keep talking about, you had 8-year mandate. Is government not a continuum? If he came in and he had worked on issues of storm drains, in which Agbawe alone, I have about 4 river bodies. I have the Lafa, I have the Densu, I have the Kokojo, and all of them. And you know what is happening? Promises. Oh, we will do this, we will do that, and nothing is happening. Any awuti ye mashibedwane demand share. Wanom ewo weja gbawe abatu mpeswaso. Masibedwa fie nso oye second deputy minority whip. Ne den do ni nyamfo Jerry Ahmed Sharp. And awuti ninkan. Yentu ha Kasiabone so na mobile telephone network yetwanitia efreni se MTN edi 20,000 Ghana cedis Agyei Sikapa sanso ana airtime 1,000 Ghana cedis drinks assault ne hampers edi akoma chimta for traditional council aye no mode bua wo meye mfimpi mienu ne aduonu nsia ohum kan afahye no na we eka foundation no eya afibia niam bi omoye ede bua se ohum kan afahye no bibia betimi akosuye nensem chofo edu ho ana Ransford Jan no anaye area sales manager Edema Easton oti any voter mantenim ekasaye HM Senfie bebreni ana MTN Ghana for any achemta for traditional council for enya eya anyonkofa emu edi ye papa pesan say Osha afashe bi ti se ohum kan na yade atimi bua eka nipa bomu ekire omamamre ene omamane san so na ma akwanya ema adwadi fonster wo honom etimi edidwa etimi nyeska edi shom botomu na se eya afashe no ebua akira mane ne amamre no na chese MTN fo so ebua ewo digitally eye infididwuma mu ni ahodo ni na omo so ebua se ne ebeyom betimi aka nipa etimi abomu na ye Mr Jan ekasa ye ekire mu se afashe we na wuhia ye papa pesan sa fi we die no MTN for so enyom 30 years no eba omo eba bedi eho afashe enu nti no mo hu ne se ye ohum kan afashe 2026 ne die enije ebe wo mu ye papa no mo so dwumade ne ti meda so 30 years of progress powdered by you eno ana yetime no eda MTN for 30 years eno omoba abedi ne so na ye Ransford Jan esan so ekasa ye echemu se yade omo so no abomodin ahese oman Ghana mu ya setene mebe bu adwuma hodo ohwe mpuntu dwuma so yade omo so no musika ewo momo hwe so oman Ghana bibia ebetimi akosuye ye no ye ntuma agobo mo ntuma no make sure say ye komo festival na omu edini na brain no munim say ye ba ye fa nsapan emba ye kra ye nsam nyama ye de boa ebe support festival afi impenfo aka bom kese pa ye kra nsam 20,000 ye de boa festival na wo sha ensa asrotra ye keka bom abrofo nsa ye keka bom ye de boa festival no so no emu etwa emu da ho say wo hwe de cosby ma festival planning committee na airtime no use in the by so 1,000 worth of airtime aba ye de ebebo I mean say wo hwe communities na ye woni na nyama wenum na no ade a MTN esum bo emai in the brain na ye de ehushem e make sure say ye ema na ye fe eboa ema festival no esi ekan senia o say nana ekan ye no nana eni so abra de bia ye emom na yeso impenfo efi MTN aka bo say abre na no ye beba abeboa onkan festival no mano esie because ye hwe dia communities no eye mayen as a business and then dia yeso ye provide e wo community ni mu a won say ensako na start Eni ya uti ye Ransford Jan no anaye area sales manager Edema MTN Foundation no ewo Eastern oti any voter mantem nim na no achi na da sibredu se pesa otoso enan no anaye
eye achemtafo hene ekasa ye eda foundation ase so mo so ebo mode edi dwuma kese ewo mo so asetena mu na emo moka chemtie Ghana fo so mo mode ya ehwe mo network ne sanse nanse no eye ade nipa bebre na e complain so mo network na nye kra so obefre wabusuafo se adwuma bi enti wo frefre obi kra na chese network na ye bisi basanto mo mode ya ehwen ni titiri ewo achemtafo emfa ema wo sanse network no enye kra okay na mo boy eda mase maybe asa mutai hospital so what we need more on my side the movie so you babu wa so mo le bo abo ya o ye ma we ma de ya ina eda mase okay le mo ma de ma kwa me se mo reception me do be na o prepare ya private house say I am a grandpa Messi still I a question now say mo master na wa no na ache na say load dey go so na do so na abuso a mo na mo say si mai na bibia enkoso yi pepe mai e da mas ene ka ya mo kai afibia e mo fi shapa eni ya wuti ye eya chimtafo hene eyeda sibredu se pesa otoso enan amanibo yensem choni kontin hene kofi obo anede besomye yemfri apiemantemo emfri mo fase kontin nchen na yenyira mu ewo my Ghana ya sante mantemo na openi po no na we chief executive officer edima Amagashi Herbal and Spiritual Center Apostle Dr. Samuel Amagashi ede adesere ede ato omaga na mpenifo anim se obesra da afibia da omenya da ne pete ensuo to a na esi yedan chese wi abope na ewi afiri ye ho sane ma ne yade a eha omanyi pa enti obesra omanga na mu akanifo ene omama ne nyina se obi na fam de ne yemwa se be ye nsu bi ato afibia yirifa nkran no eso betimi atem openi kirem se ne ma ba kwa watena se nhwemu ahunu ne se ensu a eto yifa nipa wonkra ha no enya sabe huhum nsem eye nipa hyehye papa ya nyema ye ho asoman ene ha ye nsa enipa bi aso den a omde bora gugugu basa na kwafo ho diapa okirem am ye wo mpenifo na kanifo a oman emama mo kwan sei enipa bi etu ana mo bia emfa mra kwan so a ye mamra ne nie nanso mpenifo adeda ena o masede o monye ene ka ho ne ama ha we aban okirema sesei obesra wo man Ghana mpenifo bia na sede ye pam ode send to dwamra me wafa se Samuel ofori boten otonkra edema de ka se bo sentimentem bopinu no one ne din komo na Apostle Dr. Amagashi kirem sei sesei ye kesei obesra wo man Ghana ye waso hwe wo man Ghana ya tena yeso de na wono moye mensini bia penifo de deda no ye wasamle so manyim omom de deda no se abenam sifo no ede na wono mo so eye mo hawe ekoso yin omu kirem sei obesra mampani omade homode pa na nkuntabo nya dwuma na omamode amfa nani emfa nkire mensini penifo ne chehwem dwumudi omudie de na ekoso ho no ma te de bia da ensuota na yidi fa o manga na de hia ye wakra bo premantam opani agaze kirem sei se de tumi hye obi nsa se wonhwe na womba dwumaden na oma obi kwan emode dan kwesi ba bi ope ensukam na abomade ama permit na yesi dan de sim na obi di bola ekogu nsom ye mpanishi nipa ye ntwibia so na ye gya na obi aye saade a na omen ye kwan na se ye ban okirema sekobese omanga na mpani fan hyepe ngwa kwam na ye moye homoden sei sane montuo ye bese ho kwan de a nsu ato yirifa nipa ne de ne ma we de bia fi bia yebekwaso ehunu mai mu ode nsem sei atudwa hwe nsuo ya efa kasuafo yi ene enkanfo ya efa baabi no enye timemufo no nkoane mum efri yempanifo fi ahemfo so ekosi yempanifo eso ne nyina na se ensaase ne edan ahodo a yesi no ewo se yehwe se gates ebeda kuro no ano anase obiye efi ehon ogobroni kuruma no kureni omansa asene kwa da so chen ye de enso yenhu se nsuo afa wo ne nyina ye gates o me paapai eni hihye o de begu akwan mu no o mo dwene kuro no mu enipa etim eni kuro ne dache eno ne wo se Ghana fo ye
If it's a gutters ni bi ono be na gutter no sisi e bitumi de omo ntare niam basa nyina de gu gutter no ni nyina ya ade a no kweni e be mako na choku nti Ghana mpanifo no se e bitumi ahwe e ma saa nsuo ya fa nkofo etu etwade a nua e wo se ye hwe ye kru wo mo twansa ase no ene wo mo a se bi omu si dan ene ahemfo eti kru ni mu environment fo aban mo mpanifo a mo da environment ano no e wo so mo nyina ahwe saa de we na enwachi ana Apostle Samuel Dr. Amagashi Echiriman na nsa da kwasore ya wiase nyina gukansie World Cup na Ghana sofo ni bi kyerese mu ya difu akwahyenkom ele team we bedi nkwenim o Ghana de match no first match ya be win second ya ni England be ya draw last one ni Croatia no Ghana bedi nkwenim say bono fidadafia openi kyerem say de na yehuni obesra sofo no nyankopon adwuma ode hia monza nyankopon na ne abrewu Ghana de hia ni be yira amanfo aya bone nyankopon hwe o makira kwa je wo mo nkwa na motomamu ehye football honkom o kire mo yesama players ne yakwadwofo adwuma yese footballers ne na mo nya free say sofo ahye nkom so bedi nkonim to ne atonkom hye so emwa yen ti wo ye sofo amode ne ja politics ne ja football honsem jinipa mo yira ne yem wo men ente sa de mu ye nyankopon obetwema so pa o hwe World Cup ya kosu ya no ko wo se Ghana akonfo ne be ma ya hye mo asechire se o mo hye nyankopon abufu Ghana difu a sebi mo nyina mo sole se mo hye Ghana World Cup mo nyankopon buafu e ma o ma hye ebi se mo wo enkom sha mo hye nkom se de be ya o man ni edwuma e betumi tumpom se de be ya o man no mpanifo ne benya adwene bi enuma na yi ohia ne ahokyere finipa so na we se mo ko hye nkom obi kobo football ball na mo kobo no mo nkom hye ene nam so ntia ball footballers for no training wo so mo ye o mo nye ebi se ya hye nkom ato na bra bo so se obehye enti mo ma ni pa ne training kuya eto mu na mama yese mo a enkom se na wo mo hye no emanipa ni benya ahotoso se ya se me won komitenye di amedi nkunim ene esa ene ekobo last match no Philadelphia ena pa 2-1 ye de ba fie e kire din na eno wachi na ye nyina nim se ndandan so na omen ye kwada yankopon ase hwe support ya hwe ye nso ene enya growfo we ye Ghana man pen ne die animu ye prophet ba kope na eno na Dr. Samuel Apostle na Magashi kirem say obesre Ghana fo mpabo ya de ehia nanso obesre se Ghana fo yi bebe ya duro no nyampabo asem o se Ghana fo hu ni se Ghana fo mebunu pi nya adwuma nye Ghana ni tumi kwatena atwa manchen ko bom pa ye ne nkwa na nyina na bagina ne store si wonom otwen se oba atofo beba ye nya adwuma saa inti obesre Ghana mpani fo momode anya nkyekere mapa no mompesi kamia bi enwuma na Ghana fo nya biye mpabo de ye nanso se mo mpa ye wie hwe yankopon nim so de adwuma afiri soro ba ebi nsi da prefo mode a na mo mia bi enwuma na Ghana mebunu nya binye se be bebo no manya kwa nte sa pa na mpabo nkuto de a omen yankwa nim da nyankopon ya adoma empire a oman ni nyina ekọ akọbọ no na eto de bia eya na meka se Ghana fo ekeke ni onyamso mpa dan so emu ahonde de ni ato agua bi ebi se bi imperial ye ekọ akọbọ empire na edwuma be ne ye a ebetumi aboa masa empire a ye ekọbọ no etumi aye ho ebi won ma ye je edwuma no gu ho enipa bu obre enipa hu amani enipa ni edwuma ye ekom de ebinum da abonten ebinum hu amani wo mesre se me gina sa akonya we so se mu kọ akọbọ mpaya sebi enyuma eni adwene a ye de tumpo enyum no sa mpaya ne nkoba bia enti mesre se mpaya boya ye koboi mpaya bo na chino enyuma se fatana momo bia enye eni a woti ye ono ena ye kwafale bai ono kwa na ye pani kwankyerefo a oda Amagashi Herbal and Spiritual Center no Apostle Dr. Samuel Amagashi na madebo yansem training Samuel Fuluboaten ene de free asante mantemu ebesom yen Yemfra asante mantemu ni enjina mu ewe mantema na achim tachiman ye businessman wo honum ewe tiwa West District Assembly nim eye Foster Teta dodo na efrene se Esbone akoye adoye sonko ade ama basic school se no ewo potem honum ewa bra na odi ni 37th birthday na ya ade exercise books 2000 sanso na pens 2000 eye brand new jerseys 10 sets ene eye football 30 ede kan ho ana de ko boy sane ebe ya adisua ho nsem ebetimi akoso ewa achim tachiman na ya adoye okoye ye ewo achim tachiman hifie ewa bra no mu ni na ehie mu ehese adai afasha no bibia betimi akoso no matimi adwindwin puntujuma
eno so no ebetimi akoso ewo mpotem honom na ye yama ne boni kontinhini Kofi Obu epiem wo ho na Xbone ene ne twetwe nkomo ana oche mu se ya mpempi no obi edi ne beda na chese odi sikapuduo ade akoye party no ne nanfofo ne nabusafo no mo gi omani na emo madubre bi a wose etimbe omodin a ehese nipa hodo nso so omo so no sebi efie eni bi no ye betimi apese ye omuhu ye die ebetimi ehia ye ni etimi apese wie so ade ato omani mesan se so omo so se koba se wo ye party na ne no nanfofo no abusafo gi wani no omo so egu ba bi na chese omo bra ha adwinye papa panu ntin ana ohu ni se wo so timi ebua na ohwes na disua ho nsem etimi ekoso ewo achim tachima so obimpo awie school so trobi si ya na mpo se wasi no pass exams na wo so timi hwe so betimi abua no sa ne be yo betimi atwa school so and first July and next year die nti adai to see first July na first July so be birthday timi decide say beto books JC and pen I'm not school so at times and birthday no bo episua enije no say pass bi ani but since we enquire ya omobre we decided say beto books and JC and abo and pen amrama school for eve is a womusiana ye empata one is a womusiana sem so form kakra we decided say we are womusiana form wa nti no say beto books no after I started, they be a town goes on the bed, the process, and say, Bibia, Sasibia, Eddie, DLFM. My brew in my bed, the Abwa, and Colonel addition as well. Two check time, my kind of say. Enwechi ana Foster tete ekasa ana oche musa ne colleagues ahodron so omonso no musem ewo bi ewo tachima no omonhwe se mofra anampo so mo mayemre ewo mpotem ho no betimi asomase kra metima kan say we ase de eso how I will be at ana ikruma kra no boys bibiri wa ha omo bibiri kra sen me but omo nye de mayi nti bia betwin say bia de mayi so e be kire ana e be sua de ama nuam no mo so mudi machi no say oh yes you will be waiting me see em ankwala no say bia na SB wetima de a enso yeni SB no mo no chinti me gibi say e bia fie na ekon de na ma bibiri be ba o media na chukwe bia so say media Eni ya uti ye businessman owo achim tachiman ewe poemantemu eye Foster teta dodona efren se Xbone na ne krakra mu ana kontinhine edema achim tachiman eye bafo chei danso otosu mienu eda Foster tete asese no so no etimi ayado ye kese we ediama eye school fo mu wonpotem honom echiem se so bia eye sane eye Foster aye na ebetimi aboa machim tachiman omo so amadisua ho nsem etimi akosuye DLFM. Eni ya uti ye kontinhine adema achim tachima na ya bafo chei danso a otoso mienu na manibo ye nsem troni kontinhine Kofi Obu ana difference epoemantemu ebesomye we ye nyina we sina kase bo no yemu ye na ye ho na ye nkenka wadwenkyere ne bitew na ye nsoro so na me wafa se Richard ahwede aba na so ma ye ha o Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ene Adjoa Agyei Sikapa de yasna dwumade sonko a ye bo esom o my Ghana adehye na kase bo ne official na modesa no manam endam DJ Ghana man firi ni so ewo gwechire station DLFM na hono na otie di free ode asepa kase bo de na pu bam ede ade kasen ena ode aka ho ede aba na Sandra Beka ede aba na wo kirem say wo hwe live ede free time free zone na ni ajepa na se de kase bo ni mod in fact ewurawura ni no mpemu nyina na ode nche kase pa ma ye ma me precious mom odobroni too much odone papa we Nyankopon ke ma me wono hia no nyina busua nyina ekese na dole ya Agyei Agyei me wo fa se ede aba na so ma ya ha o idade Lumba ba Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa hwe live ede free Christian village achimota dia news no wogya wo mpa wona po bam na no so dia ka ho
na dollar de aba na wo kyerem se galamsey da ben na to betwa wo manyim na coffee parliament here live edi free agona Bobby Kuma apa na de aba say enti Ghana for yenimanka yeti ebono wo yentie ne ne yenya kodo emfa ntwansuyi yaso ayehye bruta na ono nso edi free agona Bobby Kuma apa ede aba awiei na kasebo no yede asi yebunu kom ne asoso am na Adjoa facha me wate na obere ne de wo yede awofa mafa bi facha mpam we ya woda soronko am eko ediama me wofa se am ne din ade eya Mrs. Gillian ya crying sowa Mrs. Gillian ya crying sowa na Teshinungwa estate ene wo na oya adwuma wo eye Nestle Business Services etwede tie kan say NBS ono no oya transactional procurement supervisor ene atwede yampo yakopon e de afe ba ko e de yakane fie ho tie ma na wodapa ekwatenten onyiche mu ode ene wian ye de ma ye wo fase ye de nyina Mrs. eye Gillian ya crying sowa ya menhira de pina woda no onye ne soron konfa ni fira atomu emfa nko atomu na de nyina ono ne nua ketwa gelatin maame nyantechua ene de fritema say awiai Yankopon cha no nya ne kese pam na international DJ Afiba edibi abam na DJ Afiba be de ba ye no yo hwehwe ni sei Afiba de abasa ne ya woda kese de ma ACP Dr. Ayisi Mensa ACP Dr. Ayisi Mensa enya simukuma kura o se Yankopon ayadom ema ngwesra na kasa Inti omane congratulations pam Yami mpeja no na ompeja ni fra dumu kwa dumu enkwatenten yedie enene ebusuane nyina esre ediama no nti ACP Dr. Ayisi Mensa ene Nyankopon sha papa na ompeja mfra dumu enkwa dumu yedie ni engwesra ene esre ediama wo wei every prophet Prince Williams Labi ino se ewiai yenkanfo ni Nyankopon de afeba kwa kanfie ho a onye okese yepa no pejam fra atumu emfanko atumu ne kwa de ma eye Winifred Amwa tepa ene gogom na waya fire service eye station hodom no po adwumaden pa fire service person pa oye adwuma hodom na we free oben amankwa bright ene wasim se na de nyina Winifred Amwa owotepa omo awodapa enkwatenten no nyini kire ene wian osadema ne pa bo ne Nyankopon pejam fra adum kwa adum apomuden mapa ne yedie ene wian osadema happy birthday to you once again Winifred Amwa awotapa nyame shop no awoda no wanya ne soronko we free wadamfo oben amankwa bright ene wose yemfa awoda we no yemfa ema wo kasebo ne de asi emusamufo ne ye Maze Mabel antwe ho fedua ene se mu ede ema ya wiai me wafa se champion tailor ansoro ja papa bi Coffee Tailor no ode ekopiem wo Facebook and afi YouTube kasebo no wonya bi ehwe yem DJ Zigibi echinchim kasefrem fuma de som ye say technical producer me wafa se makese ebo ye ho ban mu ema ye moral support fie hanom akenkafo ye banu 2 edi ameje so ya wofa ose ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mautedin ande bantwere bonana otafri jamene Adjoa Agyei Sikapa yes aswa radio mu ya santo a papa bi watena se na wadenden ene ewiase nyina etie ne free say enkomode ensam hyehyɛ ye ho abo pepe ho radio free samle kwapem na omiensa ye ne dia imamu nyina mu ene tia adehye Give us P capsules. Give it to me, baby. Give us core capsules as well.